Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Urmattu bir tuğandar, urmattu ece karındaşlar, biz sizler menen köpten beri toktop kalgan sabagыбызды kayra başından başlayыбыз. Biz mындан ары sizlerge атайын bir kitaptan sabak başlayыбыз. Bul başlay turgan sabagыбыз İmam Hafiz Abu Abdillah Muhammed ibn Ahmed Ez-Zahabi. İmam Ez-Zahabi'din El-Kebair, Çoң Günöөлөр деген kitabından başlayыбыз. Nasip kılsa mına uşul kitapты ar juma sayın okup oturup baştan ayakka çeyin бүтүрөбүz. Oşonda bizde günöөлөр jönündө, şariat taraptan tıyуу salıngan işler jönündö, şariat jakşı көрбөгөн işler jönündö nasip kılsa bilip alabız деп ойлойм. Уккан нерсебизди өзүбүз угуп, түшүнүп, ошого амал кылып, ошол айтылган чоң күнөөлөрдөн сактанып, жана башкаларга дагы ушул маалыматтарды жеткиребиз деген терең үмүттөмүн. Hazreti Abu Huzeyfe radıyallahu teala anhu daima günöөлөр jönündө, korkunçtu nerseler jönündө suraçu. Oşondo adamlar aytıştı, emnege sen adamlar jakşı nereden surashsa, sen jaman nerselerde suraysın. Adamlar soop nerseni surasa, sen günөө nerseni suraysın. Adamlar beyиш kalıp ara turgan nerseni surasa, sen tozo kalıp ara turgan nerselerde suraysın degende, men jaman nerselerde okup үйрөнүp bilem surayım, antkeni mına oşol jaman nerselerge түшпөйүн деп. Oşonduktan biz dagı koğumuzda ar kanday günöөлөр köp bolup bara жаткан убакытта biz dagı günöөлөр kaysylar, kaysyl günöөлөр çoң günöөлөр, kayсы günöөлөр şariat taraptan tıyуу salıngan işler dep okup үйrөнгөнгө albatta hareket kılabız. Günөө urmatlı bir tuğandarım, Kuday Taalam saktasın. Egerde bir adam oşol günöөлөрдөн saktana turgan bolsa, anda bul adamdın günöөлөрүn Kuday Taalam geçiret. Egerde mayda çüde günөө kılıp alasiz, oşol эле учурда колуңуздан келишинче çoң günöөлөрдөн сактана турган болсоңуз, Kuday Taalam sizdin başka günöөлөрүңүздү geçirip жиберип, sizge көптөгөн соопторду берет. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Nisa surösünün 31. ayatında aytat: "İn tajtanibu kebaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum ve nudkhilkum mudkhalan kerima." Egerde biz tıygan çoң günöөлөрдөн saktana turgan bolsoңor, anda silerdin ança-munça jamandыктарыңарды geçirip жиберебиz dagы, silерди jakşı eşikten beyişke girgizebиz дейт. Oşondoy ele çoң günөө kılgan adamdardı Kuday Taalam anın günөөsүn geçirebиz degen dagı manidegi urmatlı bir tuğanım. Beyişke girgizebиz degen dagı manidegi ayatlar var. Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahişe illel lememe inne rabbeke vasi'ul mağfira. Degen bul ayatlar urmatlı bir tuğanım. Allah Taala aytat: egerde siler günöөлөрдүн çoңдорунан жана одоно кылык жорук жаман нерселерден сактана турган болсоңор, günöөлөрдүн çoңдорунан жана майда күнөө эми алдан келбейт, бардыгын сактанган, бирок ошол çoң günöөлөрдөн жана уятсыз кылык жоруктардан сактанган адамдар дейт. Бул адамдар үчүн Кудай Тааланын ырайым мээрими кенен чонон деп ушундай деп Кур'ан-ы Каримде айтат урматтуу бир тууганым. Ал эми пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат: "Es-salavatul khamsu vel cum'atu ila'l cum'ati ve Ramazanu ila Ramazana mukaffiratun lima beynehunna iza ijtunibatil kebairu." 5 maal namaz, oşondo ele cumaga çeyin, jana Ramazan ayınga çeyin, bular günöөлөрдү geçiret, egerde adam çoң günöөлөрдөн özün saktagan bolsa deyit. Egerde bir adam çoң günöөлөрдөн özün saktaganга hareket kılsa, birok pindeçilik kılıp kээде mayda günöөлөр, içine günöөлөр işke aşıp kalgan bolsa, oşol 5 maal namaz utur, ar bir namaz, misal üçün 5 namaz bagımtattan 5'imge çeyinkini, asır namaz 5'imden asırga çeyinkini, şam namaz asırdan şamga çeyinki mayda günöөлөрдү geçirip turat. Oşondo ele cumadan cumaga çeyinki cuma namazlar, andan sırtkarı Ramazan ayındaga bir aylık orozo, kiyinki Ramazanga çeyinki. Je Ramazan ayında orozo, özüne murdaga Ramazandan kiyinki bir yıldık mayda günöөлөрдү geçirip turat. Bulardın bardığı çoң günöөлөрдөн saktanu şartı menen. Oşonduktan çoң günöөлөрдөн saktangan urmatlı bir tuğandarım, koldan gelişince hareket kılışыбыз керек.
Peygamberimiz aleyhisselam'ın osiyatını öğrengen alımlar aytışat. Çoğun günöler kança dese bir ölür, jeti dese bir ölür, jetimiş. Bir ölür, 700'ge çeyin barışı mümkün deydi. Peygamberimiz başka bir hadiste aytat. Ectani bu es-seb'al mubiqat. Jeti silerdi jok kılıp jiberүүчү, silerdi örttöp jiberүүчү, silerdi adam katarına çıkarıp koya turgan nerselerden, mubiqatlardan saktangıla, muhlikat degen söz. Allardın arasında Allah Taalaga şirk keltirgenden, sıykırlıktan, adamды öldürgönden, jetimdi malın jegenden, sütkorduk jegenden, jana soğuş bolup mamlekettin, dinin kızıkçılığı turganda soğuştan kaçkandan, jana akırında ak niyet, ak tilek, günөө iş kılbagan taza, eç nerseni bilbegen ayaldardı kazıf kılıp alar jamando. Tigin oynoşu var eken, tigil mınday eken, tiginde eken dep ayaldarga jaman aytуу mına uşul günöөлөрдүн biri dep Peygamber aleyhisselam özünün osiyatını şunday dep aytırmatты bir tuğanım. Çındığında çoğun günöөлөр жазган boyunca bir kança adamda жазган, biz okup atkan kitap İmam Zahabi'nin kitabı, andan sırtı İmam Haytami'nin Ez-Zavacir degen kitabı var urmatlı bir tuğanım. Aytır adam kolundan kelişince oşol günöөлөрдөн saktangan hareket kılış gerek. El-Kabiratul Ula birinci çoğun günö. Urmatlı bir tuğandarım, birinci çoğun günö kaysıl en çoğun günö eşşirku billahi. Allah Taalaga şirk keltirүү, Allah Taalaga şerik koşuu. Fe ekberul kebair eşşirku billahi Taala ve huve nev'ani. Allah Taalaga şirk keltirүү bul en çoğun günöөлөрдүн da en çoğu mına uşul. Andan ötken çoğun günö bolboyt. Mına uşul şirk urmatlı bir tuğandarım iki türüge bölünöt. Birincisi en yec'ale lillahi nidden. Bul Allah Taalaga şerik koşuu. Allah Taala'nın okşoşu var. Anın teňi var dep aytуу. Ve ya'budu ma'ahu gayrahu min hajarin, aw şajarin, aw şamsin, aw kamarin, aw nebiyyin, aw şeyhin, aw necmin, aw melekin, aw gayri zalika. Bul Allah Taalaga sığınуу menen birgelikte Allah'tan başka bir taşka, je bir daraka, je bir güngö, je bir ayga, je paygambarga, je bir alımga, je bir jıldızga, je bir periştege, je başka bir nersege koşulup sığınуу mına uşul urmatlı bir tuğan şirk bolat. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytkan çoğun şirk urmatlı bir tuğanım mına uşul. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat Nisa surösünün 48. ayatında İnna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Elbette Allah Taala özüne şirk keltirgendi geçirveyt. Eğer de şirk keltirvese andan başkanın bardığın Kuday Taalam geçiret deyt. Demek kıyamatga barganda Kuday Taalam bardık günöөлөрдү geçirip koyu ıhtimalı var eken urmatlı bir tuğandarım. Birok Allah Taalaga şerik koşkondu, müşrik bolgondu, şirk keltirgendi Kuday Taalam geçire albayt eken. Alemes başka bir ayatta bu Luqman surösünün 13. ayatında Kuday Taalam aytat. İnne şirke la zulmun azim. Elbette şirk bul ulu zulumduk, çoğun zulumduk deyt. Çındığında birönün pulun akçasını tartıp alsan zulumduk, birön urup koysan zulumduk, mamleketin mülkün urdasan zulumduk. Birok şirk keltirip tübölük tozakka düşüp kala turganga özün dayardap koygan adamdan da kaçkan urmatlı bir tuğanım zulumduk bolağı. Bir adam Kudaydı tanıbasa, anı joktan bar kılgan, atenesin bar kılgan, ırıskı bergen, anı adam kılıp jaratkan, anı musulman kılıp jaratkan adamdı, musulmançılıkka Kur'an çürügen adam Allah Taala'nın tanıbay koyup şirk keltirip Kudaydan başka Kuday var dep arvaktarga, mazarlarga, görüngen jellerge, taşlarga sığınıp jürgöndür. Bular en çok zulüm keltirgendir. Oşonduktan Kur'an-ı Kerim'de inne şirke la zulmun azim. Elbette şirk bul abdan çoğun zulümdük dep basa belgileyt. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de Maide surösünün 72. ayatında aytat. İnnehu men yüşrik billahi faqad harramallahu aleyhil cennete ve ma'vahu'n nar. Elbette kimdegim Allah Taala'ga şirk keltirse, al müşriklerden katarına çöğe turgan bolsa, faqad harramallahu aleyhil cennet. Hakikatte Allah Taala bul adamga cennetти, beyişti aram kıldı. Ve ma'vahu'n nar. Jana anın bara turgan jeri tozok dep şunday dep aytты. Elbette şirktin aramdığı, anın en çoğun günö ekendigi, andan çoğun günöөнүн bolbostугу, jana şirkti Kuday Taalam geçirvestigi tuğrasında, anın akıbeti jaman bolgondugu tuğrasında Kuday Taalam Kur'an-ı Kerim'de köp jerde urmatlı bir tuğan aytıp bergen. Femen eşreke billahi thumma mata müşriken fahuwa min ashabin nari kat'an. Bizin akidamızda kimdegim Allah Taalaga şirk keltirip, oşol şirk keltirgen avalda öle turgan bolsa, anda bul söz türdü tozoko, tüve
güvölükö kalat. Mına uşul urmatly bir tuğanım bizdin ahli sünnet vel cemaatın degele Allah Taala iman keltirgenlerdi mildeti mına uşunday. Kema anna men amana billahi ve mata mu'minan fahuve min ashabil cenneti ve in uzziba bin nari. Oşonda öyle bir adam şirk keltirvese, Allah Taala iman keltirip, bирок urmatly bir tuğanım qaysı bir günü kıla turgan bolsa, yüreginde iman bolgondygy üçin, ömründe şirk keltirbegendigi üçin, şirk menen ölbösün iman menen ölgöndigi üçin bul tozok bilen azaplansa dagı akı bir gün bari bir beyişten çıkpay koy, beyişke çıkpay koy. Söz türdü musulman adam beyişke giret. Alemi şirk bolup ketken adam kançalık soğuş kılbasın, kançalık jaş kılbasın, bирок al müşrik bolup ketkendikten, şirk kılıp ketkendikten, aga tövbe kılbay ketkendikten bul adam tozoko söz türdü giret, başka jaka barbayt. Alemi musulman adam şirk ele keltirbegen bolsa, başka kançalık günөө kılbasın, tozoko azaptalgany menen bari bir beyişke girbey koyboyt. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. İmam Bukhari, İmam Muslim rivayet kılgan hadiste Hazreti Peygamberimiz aleyhisselam aytat Ala unabbiukum bi akbaril kebair. Men sizlerge çoğun günöөлөрдүн dagı çoğundorundan aytıp bereyim mi? En çoğun günöөлөрдүn en çoğundoru qaysylar ekendigi jönündө sizlerge habar bereyim mi dedi. Dep 3 jol aytты. Oşondo sahabalar aytыңыз o Allah'ın elçisi bizge en çoğun günöөлөрдүn en çoğundoru qaysylar ekendigin bizge bayandap beriңiz dedi. Degende Peygamber aleyhisselam aytты, el-işraku billahi Allah Taala'ga şirk koşuu dedi. Mazarga sıyınu, arvaga sıyınu, Kudaydan başkaga sıyınu, andan sırtkarı taşlarga sıyınu, üydögü sööktörgө sıyınu, aytır toğ taşka, mazarlarga, sularga, bulaktarga sıyınunun bardığı şirk, en çoğun günöөлөрүн çoğun günөөsü bul Allah Taala'ga şirk keltirүү. Ve ukukul valideyn, jana atenege aaq bolu, ateneni karabay koyu, Allah'ın sözünü ukpay koyu, Allah'ın atenege kadar urmattabay koyu, Allah'ın gerek bolsa muhtaç bolganda bakpay koyup atenege kayırımsız bolup ketүү dedi. Peygamberimiz uşunu aytıp atkanda tayanıp jatkan ele jan baştap ordundan turup aytты. Ala ve kavlu zur, ala ve şehadetu zur. Daga aytarım bul jalgandan söz aytуу, jalgandan güvölük berүү, jalgandan güvölük berүү, jalgandan güvölük berүү, jalgandan güvölük berүү dep toktoy kaytalayverdi, kaytalayverdi. Biz Peygamber aleyhisselam kaçan toktop kalar eken dep oylop kaldık deydi. Peygamber aleyhisselam gündördün bir gününde olturup jan başta olturup men sizlerge habar bereyim mi? En çoğun günün en çoğun doğru kaysı degende 3 jolattan sahabalar ova degende Allah Taalaga şirk keltirүү, jana atenege aaq bolup atenege kayırımsız bolуу dedi. Andan keyin jalgandan güvölük berүү dep çarçagınga çeyin bir kança ret kaytaladı. Urmatly bir tuğandarım. Demek çoğun günöөлөр Allah Taalaga şirk keltirүү, dua kılganыбызda, suraganыбızda, başka kılganыбızda etiyet boluşubuz gerek. Baldarыбыз törölgöndө çaştарын koyup alıp mazarga barıp arnayt elem, aldırat elem dep mazarga bargan bul şirk. Mazarga barıp gezdeme baylap suragan bul şirk. Sulayman toğu var uşol jerge jatıp alıp suragan bul şirk. Arvaktardan suragan bul şirk urmatly bir tuğanım. Bir gana Kudayдын özüne suraş gerek. İbadat Kudayga gana boluş gerek. Kurbandık bul ibadat. Mal çalganda Allah gana çalış gerek. Ata-babalar arvagına dep, je başka dep, je uşul üyüge dep çala turgan bolsa, al mal aram bolup kal, jegenge bolot bul adam şirk keltirgen bolot. Tuğra üyüge toygula turgan bolsaң, Allah'tın razılığı üçin mal çalışın gerek. Anan üydögülөрgө konok beresin. Konoktor iletkanda konok urmatına da emes, Kudayдын urmatına dep çalıp, oşo menen konoktu sıylasaң mına uşul urmatly bir tuğanım tuğra bolot. Andan başka bir hadiste, bu hadiste urmatly bir tuğanım Peygamber aleyhisselam aytat, "Ejtani bu sab'al mubiqat." Sizlerdi jok kılıp jibere turgan 7 nezeden saktangıla dep oşolordun birincisi katары Allah Taalaga şirk keltirүүnü koşkon. Başka bir hadiste Peygamber aleyhisselam aytat, "Men baddala dinahu faqtuluhu." Kimdegim özünün dinini almaştırsa anı öldürülür degen İmam Bukhari'nin hadisi var. Elbette bul öldürülür degende çurkap barıp basagal öldürүү emes, bul degen oşol adamdardın bardyğı bir konuda yaşap atkanda oşol жердин padişası mına uşunda buyruk bir tantkeni adam
Адамдарды башка динге чакырып, адамдарды экиге бөлүп, эки дин болуп жаатташып, биринин бири канын төгүп, миңдеген, миллиондогон, түмөндөгөн адамдардын каны төгүлгөндөн бир адамдын өлүмү артыгыраак деп мына ушундай өкүм берилет. Анткени кайсыл бир жерге бир адамдар келип дин таратса, ошол башка дин жайылып барса, барып эки тарап болсо, мына бир мадагыдай, Мьянмадагыдай болуп адамдардын каны төгүлөт. Ошондуктан кээ бир адамдар түшүнбөстөн кимде ким динин өзгөрсө аны өлтүрөлөт деген хадисти адам өлтүрүү деп түшүнүп алышат. Чындыгында бул өлтүрүү, бул көптөгөн адамдардын канын сактап калуу демек. Азыр бир мада бир өлтүргөндө 30 миңден 40 миңден адам өлтүрүп атат. Ушулардын бардыгы урматтуу бир тууганын башында мындай болгон эмес эле. Эки дин көбөйүп чоңоюп баргандан кийин ошол эки диндин адамдары карама каршылыкка чыгып, мына ушундай жыйынтыкка келет. Ошондуктан башка дин өтүп кетсе аны өлтүрүлө деген Бухариде хадис жөн жерден келген эмес. Пайгамбарыбыз экинчи ширктин бир турматтуу бир тууганы бул ашширкул асгар же болбосом чоң ширк эмес, бул рия, кожо көрсүн деген. Ар-рия бил аъмал, адамдар аткарган амалдарын көрсөтүүнү каалаган адам. Аллах Таала Кур'ани Каримде айтат: "Фаман кана яржу лиқаа раббихи фалияъмал амалан салихан ва ла юшрик би ибадати раббихи ахадан", ай ла юраи би амалихи ахадан. Аллах субханаху ва таала Аль-Кахф сүрөсүнүн 110 аятында айтат: "Фаман кана яржу лиқаа раббихи", кимде ким Аллах Таалага жолугам деп жолугун үмүт кылса, фалияъмал амалан салихан, бул жакшы амалдарды кылсын. Кимде ким Аллах Таалага жолугун үмүт кылса, бул адам жакшы амалдарды кылсын. Ва ла юшрик би ибадати раббихи ахадан, жана өзүнүн ибадатына эч кимди Роббусуна, Аллах Таалага кылган ибадатына башка эч кимди аралаштырбасын, ага шерк келтирбесин, ага шерик кошпосун деди. Аллах Таалага арнап аткарган ибадатына шерик кошпосун деди. Бул деген сөз аткарып аткан амалын башка бирөөгө кожо көрсүн дебесин деди. Намаз окуганда, орозо тутканда, зекет бергенде, ажылыкка барганда, аялдар күйөөсүнө, күйөөлөр аялдарына жакшы мамиле кылганда эл көрсүн, кожо көрсүн, эл билсин, пресса билсин, журналисттер билсин деп эмес, балким Кудайым көрсүн, Кудайым билсин деп, жалгыз Кудай Тааламдын өзүнүн ыраазылыгы үчүн амал кыла тургандай болсун деп айтышат. Мына ушунун өз урматтуу бир тууганым, мына ушул дагы ширк. Бирок бул чоң ширк эмес, адамды имандан чыгарып койбойт, бирок барып олтуруп адам имандан чыгып кетүү коркунучуна дуушар болуп калат дегендик. Пайгамбарыбыз алейхиссалам имам Ахмад Hazreti Mahmud ibn Labid'den rivayet kılgan hadiste aytat: "İyyâkum ve şirkel asgar." Kalu ya Resulallah, ve ma şirkul asgar? Kâle er-riyâ. Yekulullah Teala yevme yücazil ibâde bi a'malihim izhabû ilellezine kuntum turâûnahum bi a'malikum fid dunya fanzuru hal tecidûne indahum cezâen. Sizler kichine şirkten saktangıla dedi Peygamber aleyhisselam. O Müslüman bir tuğandarım, menin ümmetim, menin sahavalarım, menin kiyik kele turgan ümmetim. Sizler kichine çakan şirkten saktangıla dedi. Degende soru verişti, o Allah'ın elçisi, çakan şirk, kichine şirk degen emine dep cevap bergende Peygamberimiz er-riya, adamlar görsün dep, el görsün dep amal kıluu dedi. Allah Taala kıyamatка varganda adamlarga aytat, bargıla. Kimge amal kılsaňar oşoga aparıp bergile, oşol sizlerge jazaсын bersin deyt. Egerde bir adam namaz okup atıp birok el görsün dep namaz okusa, joluk salınıp atıp el emne deyt? El görsün, el bilsin, el uksun dep, mындай bir koca görsün kılıp, riya kılıp, namaz okuy turgan bolsa, je başka bir iş kıla turgan bolsa, Kuday Taalam kıyamatка barganda anın amaldарын kabul kılıp aytdagı bar. Kim üçün namaz okugan bolsaň oşoga bar, oşol sana özünün sıyılığın bersin deyt. Albatta, al günü Kudaydan başka hiç kim sıyılık bere albay turgan, jaza bere albay turgan amalda bolot. Demek riya koşulgan amalды Kuday Taalam kabul kılbayt. Al emes Kuday Taalam paygambary bunu kichine şirk dep şirktin katarına koşup koydu. İmam Muslim rivayet kılgan hadiste hurmatly bir tuğandarım, Peygamber aleyhisselam aytat: "Yekulullahu men amile amelen aşraka ma'i fihi gayri fahuwa lillazi aşraka ve ana minhu bari'un."
Кыяматта Кудай Таала айтат дейт, кимдеги мага арнап амал кылып атып, ибадат кылып атып, башка бирөөнү мага шерик кылып кошуп койсо, мен анын амалына муктаж эмесмин, мен анын амалын кабыл кылбайм, мен андан алыспын, ал ошол кимге намаз окуса, ошого барып алсын деп Аллах Таала ушинтип айтар экен. Ошондуктан ар бир кылган амалыбыз, сабакка келгенибиз, аял кишилер күйөөлөрүнө, балдарына, кошуналарга жакшы кылган мамилелеринин бардыгында эл көрсүн эмес, балким урматтуу бир тууганым, Аллах Таала көрүп турат, билип турат. Аллахтын разылыгы үчүн деп амал кылуубуз зарыл болор экен. وقال صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأي الله به. Hazreti İmam Bukhari rivayet kılgan hadiste kimde kim koca uksun dep kılsa kocalarga ukturat, kimde kim koca görsün dep kılsa kocalarga görgüzöt degen hadisi gelet. Bul degen eger desen el uksun menin kıyın ekenimi dep amal kılsan adamlarga Kuday Taala ukturup koyot. Bирок ошо менен маселең бүткөн болот. Эгер эл мени көрсүн, эл билсин менин кыйын экеним деп амал кылсаң, Кудай Таалам элге сени кыйын экениңди билдирип коет. Бирок ошо менен сенин маселең чектелген болот. Андан арысаң эч кандай сооп келбеген болот деп айтат. Ва ан Аби Хурайрата радıyallahu ta'ala anhu enne nebiyye sallallahu ta'ala aleyhi ve alihi ve sellem qala rubba saimin leyse lehu min savmihi illa'l ju' vel atash ve rubba qaimin leyse lehu min qiyamihi illa sahar. Urmatlı bir tuğandarım, keyinki hadiste Peygamberimiz aleyhisselam aytat bizge, urmatlı bir tuğandarım, bu hadis İbn Majah rivayet kılat. Balkim kebir oroza karmagan adamlar oroza karmaydı. Bирок алардын орозо кармагандыгынан чаңкагандыгы менен курсак ачкандыгы эле калат. Кээ бир адамдар кыям лейл түнкү тахажжуд намазына турат, бирок тахажжуд намазына турганда булардын уйкудан калгандыгы эле калат деп жооп берет. Анткени урматтуу бир тууганым, бир адам кечке орозо кармайт, бирок орозо кармадым деп мактанганы, орозо кармал бирөө менен урушканы, адамдын көңүл оорутканынын бардыгы, кожо көрсүн дегенинин бардыгы, урматтуу бир тууганым, тагыраак айтканда, орозону Кудай Таала үчүн эмес, Кудайдан башка үчүн кармап койгондой болгон абалы орозосунун кабыл болбой калуусуна себеп болот дагы. Бул адамдын ачка жүргөндүгү, чаңкап жүргөндүгү гана калат. Ошондой эле кээ бир адам түндө тахажжудка турат, бирок тахажжудка турганда элге телефон чалып, "Эй, тахажжудка тур, мен туруп атам, мынакей" деп айтып, же тахажжудка турган эртең менен келип радиого мактанып айтып, тахажжудка турганда уйку сурап калган экем, ошо кетем уктап калып фалан айтор, тахажжуд окугандыгын элдин баарына жарыя кылып, же кээде Facebookка ачсаң адамдар жазып коет, урматтуу бир тууганда тахажжудка көптөн бери тура эле келем, бүгүн турдум, мага дуа кылгыла, мен да силерге дуа кылдым деп кайра Facebooктан өзүңүз жөнөтүп атканыңыздын өзү сиздин намазыңыз Кудай үчүн эмес, Facebooктагы Facebook чандар үчүн экендигин урматтуу бир тууганы билиңиз. Албетте мындан сиздин чарчаганыңыз калат. Yani ennehu iza lam yakun as-salatu was-sawmu li wajhi Allahi ta'ala fala thawaba lahu. Бул деген сөз сиздин кылган орозоңуз, намазыңыздан Кудайдын ыраазылыгы үчүн гана болбосо, ал кабыл кылынбайт. Качан гана ибадаттардын бардыгы Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн болгондо гана Кудай Таалам ошол нерсени, урматтуу бир туугандарым, кабыл кылат. Kebir hakim, akıllı adamlardan jogorudagıday tömöndөгүдөй bir okuya gelet. Mesalullazi ya'malu lirriya was-sum'ati kemasalullazi yamla'u kisahu khasa thumma yadkhulu suqa liyashtari bihi fa idha fataha qaddama al-ba'i'i fa idha huwa khasa wa daraba bihi wajhahu wa la manfa'ata lahu fi kisihi siwa maqalati an-nasi lahu ma amla'a kisahu wa la yu'ti bihi shay'an. Bu kılgan amalların koca görsün üçün kılgan adamların amalı kандай deydi. Bular kurjun tolturup, akçala turgan kurjunga saydın taşını tolturup alat. Arttan sırttan görgöndür kurjun tolturu altın eken, gümüş eken de oyloğuday bolot. Bирок içi saydın toltura taşı deydi. Bazarga barıp birini satıp alayın dep, tavar alayın dep, kurjundagı taşты көрсөсө, жанагы соодагер адам анын taşын көрүп, taşı менен başına çap, kayra кууп жөнөтөт, ага эч кандай товар бербейт дейт. Болгону мында kurjun толу алтыны күмүшү бар экендиги гана сөз болот. Бирок анысына бир дагы товар келбегендей, мисалы эле ушундай дейт. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, намаз окуп, орозо тутуп, мусулманчылык карманып, жакшы түз жүргөн бир туугандарыбыз эгерде рия кылып, кожо көрсүн кыла турган болсо, ошол kurjununa алтын күмүш деп айтсын деп, таш толтуруп алып базарга барып, ушул ташыма бир нерсе бергиле деген адамдын сыңарын
дагындай. Ал адам эч качан ал нерсеге жарыбайт, ага эч ким эч нерсе бербейт. Болгон эле көтөргөн таштын ордугу жана адамдардын куржунтон алтыны бар деген гана урматтуу бир тууганым сөзү кирет дейт. Andan sırtkarı İhya Ulumuddin'de keltirgen İbn Abi Dunya'nın rivayetinde başka bir okuyada aytılınat. Ve sa'ale raculun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem necatu. Peygamberimiz aleyhisselamdan bir adam gelip soradı deyt. Kutulu degen emine bolot dedi. Kantip men kutula alam dep suraganda Peygamberimiz aleyhisselam al adamga cevap verdi. An la tuhadi Allah'a. Sen Kudaydı aldava dedi. Sen Kudaydı aldava dedi. Kale ve kayfe yuhada Allahu. Kantip Kuday aldanıp kalışı mümkün. Kantip Kuday tağlam aldanıp kalışı mümkün dedi. Degende en ta'mele amelen amarakallahu ve rasuluhu bihi ve turidu bihi gayra vecihillahi. Vettaqir riya'a. فإنه الشرك الأصغر وإن المرائي ينادى عليه يوم القيامة على رؤوس الخلائق بأربعة أسماء يا مرائي يا غادر يا فاجر يا خاسر ضل عملك وبطل أجرك فلا أجر لك عندنا اذهب فخذ أجرك ممن كنت تعمل به له يا مخادع. Bul degen söz Peygamber Aleyhisselam'dan soraştı. Bul kutulu degen kanday bolot? Kutulu kanday bolot degende Kudaydı aldavaş menen bolot. Kudayga çınçıl boluu menen bolot dedi. Degende kantip Kuday taalam aldanıp kalışı mümkün degende aytты. Sana Kuday taalam bir amal atkaruga buyruk berdi. Je Peygamberimiz saga buyruk berdi. Sen oşon atkardın. Birok atkargan ubagыңda Allah'ın razılığın, Peygamberden sünnetini amal kılığını niyet kılbastan sen adamlar görsün. Adamlar bilsin degen niyette muna uşunday kıldın deyt. Sen riyadan saktan. Antken riya koca görsün. Bul şirkül asgar kiçine şirk dedi. Kıyamet gününde amalların riya kılıp adamlar görsün de atkargan adam kıyamet gününde bütünde adamzat bütünde kalayık aslında 4 at menen çakırlat dedi. Ya murai ey koca görsün kılıp atkargan adam. Ya gadir ey kıyanatçıl adam. Ya facir ey fasık adam, ya hasir, ey ziyan tapkan adam, dalle amaluka ve batala acruka, senin amalın çok boldu, soğuğun çok boldu, fele acra laka indana, sana bizde soğuk yok, sana bere turgan bizim soğuğumuz yok, izhab, fahuz acraka mimmen kunte ta'melu lehu ya muhadi. Ey aldamçı, sen barıp kim üçün namaz okugan bolsun, soğuğun doşundan al. Kim üçün oruza karmagan bolsun, soğuğun doşundan al. Bizde sana vere turgan soğuk yok dep Kuday Taala tarafından urmatlı bir tuğanım aytılar eken. Ve su'ile bazul hukamai rahimahumullahu manil muhlis. قال المخلص الذي يكتم حسناته كما يكتم سيئاته وقيل لبعضهم ما غاية الإخلاص. Bir akıllı adamlardan soraştı. Muhlis, çınığı ıhlaslı adam kim degende, çınığı ıhlaslı adam bu bir günü kılsa, oşol günösün javığa kanda hareket kılsa, oşonda ele bul adam soğuk işlerindeki javığa oşonda hareket kılat dedi. Birimiz günöş kıldık. Misal üçün birine uğurdav aldık. Oşol uğurdav alganыбызды bürek aytkыбыз kelbey kantip jaşırsak urmatlı bir tuğanım. Çınığı muhlis adam oşol başka biröge kılgan soğuk işin dağı oşentip ıhlas menen jaşırat biröge bildirgisi gelbeyt dedi. Misal üçün barıp tündölleri ilgeri biröge menen bir tuğram eş kılıp koygons, övüşüp koygons, aram iş kılgans. Oşon aytkınız gelbeyt. Küyöңүзгө dağı, balаңызга dağı antkeni andan uyalas. Oşol siyaktı öyle bir soğuk iş kılıp biröge bir son berseňiz ya başka bir soğuk iş kıla turgan bolsoňuz, oşol soğuk işiňizdi, oşol günöni jaşırganda jaşırsaňız, siz çınığı ihlaslı, çınığı muhlis adam bolgan bolup esepdelesiz. Başka bir okuya urmatlı bir tuğanım vakila li ba'dihim magayatul ihlas. Bul aytat birösünden soraştı urmatlı alım İhlastın jetken çeği kaysıl jerde İhlastın bir belgisi kantip bilebiz degende kala en la tuhibba mahmadeten nasi adamdardın maktoosun jakşı görбөң dedi. Seni biröler maktasa oşonu jaman göre turgan bolsun urmatlı bir tuğanım sen oşol çınığı ihlaska jetken bolosun. Bирок kalp ele sırtыңан maktabagıla maňa maktoonun keregi jok maňa maktoonun keregi jok aytyp at içiňen dagayt menin sözüme işenbe ayta ber dep ayta turgan bolsa mına oşol adamda ıhlastın yok ekendiginden urmatlı bir tuğandarım kavar gelip durat.
İlgeri kötkön zalkarlarımızdan El-Qazi Fuzeyl ibn İyad aytat radıyallahu anh aytat: "Terkul amali li eclin nasi riyaun." Adamlar üçün amaldar taştap koyu dağı riya deydi. Adamlar üçün amaldar taştap koyu, urmatlı bir tuğanım, bul riya deydi. Men uşul amaldı kılsam adamlar görüp kalat eken dep, geber adamlar körüp kalat dep kılbay koy. Yok. Adamlar körüp kalat dep namaz okuga barbay koybo. Adamlar körüp kalat dep kılbay koybo. Adamlar körüp kalat dep kaysi bir amalda atkarbay koyun, özü riya deydi. Vel amalu li ecli nas şirkun. Alemi adamlar üçün amal kılı bu şirk deydi. Adamlar üçün amal kılı, urmatlı bir tuğan, vel şirk deydi. Vel ihlasu en yuafiyakallahu minhuma. Kuday Teala mına uşul ekin nerseden seni saktasın. Kuday Teala mına uşul ekin nerseden seni saktasın deydi. Urmatlı bir tuğanım. Kuday Teala bardığımızdı arganday şirkten saktagan bolsun. Amaldarımızda, dualarımızda, kılgan etkenimizde, jürüş duruşumuzda çoğun şirkten, arvaktarga sıyın, arvak koldosun dep aytkandan, mazarga bargandan, otko suga sıyıngandan, janagıday bir kavırlarga sıyıngandan Kudayım saktasın. Dua kılganda atalardan, çoğun atalardan, arvaktardan emes, uluktardan, aziretlerden emes, pirlerden, paygambar, periştelerden emes, jalgız gana Kuday Taala'dan suragandı Kudayım nasip kılgan bolsun. Oşondo ele kiçin eşitden, riyadan, koca görsün, koca okusun degenden da Kuday Taala'm barыбызды saktasın, Kuday Taala'm şermende kılbasın. Urmatlı bir tuğandarım. Oşente olturup biz utur ar gün sabak sayın koldan gelişince oşentip çoğun günler aytıp kete berебиz. Uqqanыңызdardı başkalarga aytıp berүү sizlerдин moynuңardagy mildet. Baldarыңарга, kızдарыңарга, güýö baldarga, neverelerge, gelinlerge, koңşu kolonlarga, çoğ iştegenlerge, abısındarga oşolordun bardыгын aytууңar urmatlı bir tuğandarım, sizlerдин moynuңuzdardagy mildet. Kuday Taala'm barыбызга jakşylyk жазган bolsun.